Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. Baliktad ka ng isaksakam. Uliwati amin nga Siyak ni Manong Joe, siyak met ni Amat, da committee for decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Good afternoon everyone. May kalimang aldaw po iti bulan iti Oktubre when no October 5, 2025. And may sama na po nga programa ting kay sagot mi kada kayo. Iti programa nga talaga nga makaliw-liwa kada tayong Ilocano ta. Dahil lang iti panag-urnong tayo amin na po. Yan, babayan iti sonata ni Iyat Kinbiag. Ito yung 104.9 XFM Santiago City kan 95.7 XFM Tuguegarao City. Narod. Exciting! Kaduan na kami po. Iti talong nga oras nga sa namnam sa kiti sonata ni Iyat Kinbiag. Yan, itatanga Domingo kat birthday special Yeah. ni John Feliz Cereales nga birthday no bigat. Yes, my Advance daughter. happy birthday, John Feliz. Advance from your papa and of course your cousin John Mark Pastor. Yes. And lucky tatamat ti anniversary ni Sir Mr. and Mrs. Camilo and ano man tinagan Lerma, Ma'am Lerma. Yan, Castaneda, yan of Ramon Isabella ako. Yan. Volume Retired. proper. So, happy anniversary kada kayo nga duwa, pare, mare, yan, from FDD, can kadagiti so amunin nga kaya na kumablaaw. So, if you are celebrating something, please let us know about it. I-text nyo lang dito 0905 808-1259. yan, kat naayat kami apo nga mga kablaaw kada kayo. Nyaman na po ti okasyon nyo, ipakaamuyo lang kada kami. Wow. Kat nga rod, for my daughter, happy birthday. Tomorrow. Happy birthday. Kada kini so amin na po nga celebrate the birthday na. Itatawin na ito no bigat. Happy birthday kanyayo. Amin na po. Okay, ano ti kung kunanta dito? YouTube. Timo na na siya may libed ko na na. Hello Karuba, watching from Solano, Nueva Vizcaya.
Happy Fiesta Solanoans. Kung naman. Happy Pagbiyagan Festival. And of course, hello to Tatay Pedro Libet. Kung naman. Yes, and kaya't mimot apong kablaawan tata, dato'y pagkayam tayo, ato'y jowa. Ayan. Iting ingutin tibiyag ni katropang Edmar, of course, ni Maria Cristina Joy Galinggana. Ayan, ayan. And just, ang kakanong nga matanagan ta on the way ni Edmaran, agdigos ka kanon. Oh, nag-comment ni John Feliz. Kana, Happy World Teachers Day to all teachers in the world. Kana. Yes, so happy teachers. Apo, Teachers Day, kada kayo amin. One. And Angelo Irene Agustin na imas nga pangal daw karuba great kuman ni Mila nga birthday iti October 2 dita kabulay Santiago City. Pagsalaan taman karuba ti dayang-dayang wala naman ni Irene Agustin. Ni Mila kanong nga nag-birthday di October 2. So dayang-dayang nga talaga kanta ti sa bali nga sonata. Kantaltan ti Suyusoy yan. Suyusoy. Ada nakita nga ko DJ Baguio restaurant and it's called Suyusoy. Oh. No, it's not in Baguio actually. On the way to Baguio. Benguet. Something like that.
Ket na mga kablaawan ni Kabsat Nelly Mariano Valiente Mariano Hiron ni dagiti ninong na kunan to'y happy anniversary po ninong and ninang from Nelly and Richard Hiron. Enjoy your day. Kunan naman. Okay. And blessed happy 32nd birthday to my third son. Mga saan ako ripot ni Ricky Fernando L. Gameng ana ikamang sa San Jose del Monte, Bulacan. Ken supervisor iti City Hardware iti Fairview, Quezon City, October 8 ti kasangay na. More blessings to you and to your family. God bless anak ko and karpro pa tayo dinagawan nga tatang ni Ditoy ni Kabsat Alice yan. J. Police Jonathan Amorti, inaanak mo ti kasar saan nga ni Ricky. Oh, okay kati. Okay. That's it. So, Ayan, Diana Gonzalez ko na. Good Sunday mga idol. Tayo nalawa kanal para kada lanyo. Ronald Ken Kastamot kinimanang ko dita Nungnungan, Kawayan City, Isabela. Salamat from Diana iti Luca, Italy. And Michael Solis, pasyarat man ano nang kantang natin? Negative Pilay, Timpurok, Batang. Ano? And request ko man, Idol J, kantang comment, Saba. Tama ka pa LSS ko na ni Sean May Libe. okay nga Rod. Umununain may po ang kansyonan dito yung nalawa kanal as requested. And damdama po, second set, mabaling kayo dito tumawag kada kami for your online shoutouts. Jak manilibak, lugar anak-anak, pagrarasakak, apapapanak, pagdigigusak na balaus aragsak, nalawa akanal, apagbat batuka, nuilunglung ko, daytoy subsub ko, naagad unegnat na banglo, ang dami na nga na bato tengana, nalawa a kanal, naglawlaw tiledda, nalawa a kanal, napagdigdigusak, pagpawpawak ng runano big-bigat, nuitirabi ikat ang mamayatak, nalawa a kanal, ipagdiritsuan. Amuyo ka di tipakasarakan, nalawa a kanal, apag di dinamagan, dahi ti sekreto kukwak lang nga bukbukod, at dapoy jay lawag paset na iti laud, nalawa a kanal, apag di tigusak, pagpangpawak ng runano big-bigat, nuitirabi ikat ang mamayatak, nalawa kanal, tibag diritsuak, nalawa kanal, napagdigdigusak, pagpawpawak ng runano big-bigat, nuitirabi ikat ang mamayatak, nalawa kanal, tibag diritsuak, nalawa kanal, tibag diritsuak. Yan. Tagarod yung request ni Diana Gonzalez. Iti Yeah. Luca, Italy. Italy, talaga Italy. mga Italy. And kung na naman dito yan ni Kabsat Alicia, at syempre, Happy Teacher's Day to all educators in the world. Oh, wala ka. Tayo. Finally, naisot mo dahil tented ko nga shirt mo and June haan na mo't suot.
But it's okay, maybe next time wala na Tilori laka. Mading amin talaga nga tatay ko pala bilbirukan mo ulawak di jay ko. Ito talaga iti panggap mi gidang kami mangisuot. Siyempre, but unfortunately, I was not able to find it. Nagpindas ti print na yun. Yeah. Rubberized. Yeah. May isuot kong tumot kita to. Biro kong pahingaw mo na. Iso nga road ko, di tata. Ayan. Siya gamin ide, pag intad ni tingay ide, Lorley. Hindi naglaba di para laban, palabakon. Idik amo ngamin, no? Adi iso na inti barbaro. Wino di palang nakapak pa lang iso na. Yun, siguro. Radyo pala paper bag. Paper bag at this moment. So nga, kitan to. Anyway, naimbag nga daw Sir June, kan JM pakablao man ti family tade, ha? Family Duque, Family Munoz ng rula kinilaki ko. Nga Dario, pahikan tayo man, DJ number 1, Tuyagyaman, Vanji Amparado from Gulak, Difun, Quirino. Ayan. Ana, what's up? What next? What next? Ali, request na ni ko nga okay. So, ano na ito yung kansyonin? Dito'y, ano tayo ito yung kanta tayo? Kamen sabi. Request na ni Sean Melibe. Thomas Saba. Come on, Saba. Come si, come sa. Sulla comprare l'amore. Reste la mia, reste te giù. Come on, ça va. Comme si, comme ça. Tu la comprends bien d'amour. Reste la mia, reste te giù. Holiday at Paris. Sunday afternoon. Meeting a French girl. Evening walk by moon. So we were dancing on the music, and I was waiting for my chance. I only didn't understand her when she said in French, come on, ça va. Comme si, comme ça. Tu la compagnie d'amour. Reste la nuit, reste te giù. Come on, ça va. Comme si, comme ça. Tu la comprends bien d'amour. Reste la nuit, reste te giù. Fell in love in Paris. Didn't know what to do. Walking with my girl. Rendezvous for two. I was afraid to kiss my baby. Didn't know what she'd say. Drinking wine by evening in a small cafe. I asked her to kiss me. Asked for something more. She didn't understand me like I did before. Come on, ça va. Comme si, comme ça. Tu la comprends bien d'amour. Reste la nuit, reste te giù. Come on, ça va. Comme si, comme ça. Tu la comprends bien d'amour. Reste la nuit, reste te giù. Come on, ça va. Comme si, comme ça. Tu la comprends bien d'amour. Reste la nuit, reste te giù. Come on, ça va. Comme si, comme ça. Tu la comprends bien d'amour.
requested to you. Okay, exhibit kami with more songs and surprises. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor. Okay, we're back with our second set, and you're still with Katropang June and Katropang John Mark. Dito lang apon numero 1 programa Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting kan dito 95.7 XFM Tuguegarao. And kurkata ako makita nga live and balite korporang Yan ni Anting Rossi kagin ko nagaya. Pa-shoutout man namin nga taga-pagrangayan lalo na kajay madama pa lang agbilbilag irik nga padag parkes po Uncle Berting sumulit tayo next cropping para na. Nga rod, that's all we can do. Thank you so much. Ditimot XFM ko na ni Randy Santisas listening and Raul Ulep Eugenio pakablao manong June kan parkes jay. Baby Ken ni Neneng, thank you. And Anderson Hobelianos, hello Karuba from Quirino Province, God bless. Yes, and kuna ni Leo Franco dito, day 4 of my surgery. Please pray for me, adding June. Regards and take care from Sacramento, California. At the listening, even I'm in pain. Thank you from Leo Franco. Wow. Okay, sapay lang kumata glaing kan kabsat Leo Franco with that whatever sickness that you have. And kung nani ka istorya you, good PM kuya, pakikan tayo man da jay duway ati away nga request ni Uncle Justine agyaman apo kuno na. And once again kung nani kabsat Nelly Valiente Mariano Heron, happy anniversary po Ninang and Ninong from Nelly Richard and Heron. Yan to kini Wala ito kano kini Ma'am Lerma and Sir Camilo. Yes, and kuna naman ni Dexter John agbubuya Dexter John Pasqua na imbang aldaw kada kayo Uncle June and Kuya Mac, God bless. The J Korea ni ka. Okay. Pajong. Yan, and good afternoon to both of you, Sir June and JM. Happy Sunday kuna naman ni Sally Francisco and kuna na ni Sir Melesio, yan.
Bernardino Jr. of SMU. Anay bang nga pangaldaw mga idol. Kablaawan man ti Happy Teachers Day. Dagiti amin nga faculty and staff iti SMU Senior High School. Agramanan. Dagiti amin nga mangisorsuro. Request ko man dayay duwaya ti away. Makapaikat ti stress no dingdinggen. Agyaman idol. Kunana yan. So, And good afternoon to Auntie Lorly Valdoria of California. She's watching right now. Yes, and agyaman ka dito t-shirt mo. Wow, thank you so much, Auntie Lorly Lee. Okay, as requested, duwaya ti away nga hangkong Duwaya ko na letter D tapos U. Duwaya. Ngata niyo. Kaya W gaya ang mga duwaya na pa. Duwaya. Ay. Okay nga ron. W kaya. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Kasta dito'y awaway ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Uno na dengdenggek inggat makaturugat. Nuada agpareyo nagsempat panunot ko. Awan tinatagarino dita ultias aso. Awan na ariwawa makinakentambutyo. Nagulimek rabi naglimbong titurog ko. Tagariti kung didit kuyat ken pilat. Kasta dito'y awaway ay anyan na nagmayat. Tagariti kung didit kuriyat ken pilat. Uno na dengdenggek inggat makaturugat. Nulaket nagaget ayawan agbisin. Narway abang bangkag pagmulaan natin. Agduduma ading wentin kamataraken. Inggat lumakayak dito'y akon agtaen. Tagariti kung didit kuriyat ken pilat. Kasta dito'y awaway ay anyan na nagmayat. Tagariti kung didit kuriyat ken pilat. Uno na dengdenggek inggat makaturugat. Tagariti kung didit kuriyat ken pilat. Kasta dito'y awaway ay anin na nagmayat. Tagariti kung didit kuriyat ken pilat. Uno na dengdenggek inggat makaturugat. Nulaket nagaget ayawan agbisin. Narway abang bangkag pagmulaan natin. Agduduma ading wentin kamataraken. Inggat lumakayak dito'y akon agtaen. Tagariti kung didit kuriyat ken pilat. Kasta dito'y awaway ay anyan na nagmayat. Tagariti kung didit kuriyat ken pilat. Uno na dengdenggek inggat makaturugat.
Okay, ang arod, datayin TV kadwa nga paset iti programa. So mabaling kayo na po tumawag para kadagiti online nga pangablao. No, dati kayo nga kablaawan di special. Ayan. Special nga pangablaawan. Edgar Riparip ko na, pasyarat man karuba kadagitay kabagyak dita Mambakag Tuguegarao and Nova Acob na imbangal daw tayo amin karuba. Happy listening to all and blessed Sunday mga idol. Melda Tulio, blessed Sunday karuba. Kablawag man tayo anak kong ni Jai ko siguro tayo Tulio nga kasangay tata. Happy birthday anak, request ko man guys. Sika, salamat. And Jason Ukol na imbangal daw sir, para kasi man tayo Yellow Rose from Old Centro proper San Mateo. Isagot ko dagiti agbilbilag tirik nga kare-prepare nga natumba. Ayan, request ko man tayo Sabon para kin ni Manang Lee La Cuesta iti Badok Ilocos Norte. Okay, nga ro, dati tawag tayo tatan from 1688. Good afternoon. Hello po. Yes, hello. Mabali nagkablao, sir. Mabali na yan. Apang kapano dati tawag ka di. San Vicente, Tuaw, Cagayan. Wow, talaga nga to. Wow, good afternoon tita. Kumusta ti Clema? Tatta, sir, medyo napudot tatta. Okay, nasaya at mad. Okay nga ron, kumablao kan kabsat. Thank you, sir. Kapkablao ka amin sa punama mo kanyak dito San Vicente, Tuaw. Nangnangro na kanya Alvi Fernandez. Kinamin lang tan nga makamam mo kanyak, sir, nga agdengdengag tatta dito XFM Tuguegarao agdengdeng kami, sir. Wow, very good. Anyang nga ron, iti requested song mo, baring amumi. Sir, agay man ko, sir. Someone Like You. Someone like you. O sige, tabirukin mo, DJ, someone like you. Kadaanan, DJ, ha? Someone like you. Okay, thank you for calling. Okay. Okay. And tapos iti pangablao dito. Hello, Sir June. Kunan dito ay basaman. Special greetings kadagiti friends ko ni. Ko nang pindot kutan. Yan, kadagiti friends ko sa da Pedro ken kastamo dagiti nakanapo ko dan nang nangrona ken Papa Darling kon request ko jay Duyaw Arosas. Is me Lilibet from Vizcaya, Gayaman sir. Di pa nang ibasang. Kuna na. Hello karoba, pasyarat mo dito ay Barangay Rizaluna. Prakes jay, we don't have to say the words. We don't have to say the words. Yan. So far, ito pa lang ang pasok sa lahat ng mga nag-request. Dakat pa iti basa mo, Manen. Nagre-request ti Biag ti Hawaii. Yeah, okay, go ahead. When I walk this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. I smiled, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that yellow roses mean you love
a single yellow rose. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind it'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. So, that's it. Single yellow rose as requested na yan. Aha, so mabalimpay tumawag ka po kada kita ay dita adayo ununay nga luglugar nga paset ti Pilipinas pagyamanan mi kasla kumadejay timawag ka po from Tuguegarao, Cagayan. Ayan, and they are listening over 95.7 XFM Tuguegarao City. Thank you so much. Ayan, nagmayat. And naping atati Request ti sabon para kinimanang lila questa iti Badok, Ilocos Norte. Nani Nova Acob. And pa-shoutout man Reggie. Kunanda na. Pa-shoutout kin Reggie. Nani Michael Solis. And Josephine Prieto watching from Santiago City. Isabella, kunana. And may bangal daw tayo karuba. okay Lalo na. kanyayo, kunana mga idol. Okay, pat ganda din nag-request iti sabon. Nagmayat ti ubrak no kastoy nga agtigusak tay sabon ti pagay-ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay kong nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayang sabon na kagangganas ganase kuna iti agsabon amin nga abot ko kenlik ka sabon agpay daytoy agong dagitoy kikit inak idurun-durun sabon agpay daytoy kibong sabay kirkir pusiken pusong sabon agpay tuy barukom sabay selang sakto idumudum nagganas iyatigos agay ayang iti sabon aglalong mo iyaradong ipababa ipangato o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat ti ubrak no kastoy nga agtigusak tay sabon ti pagay-ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayang sabon na kagangganas ganase ko nga iti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon agpay daytoy agong dagitoy kikit inak idurun-durun sabon agpay daytoy kibong sabay kirkir
musiken puso kong sabon akpay tuy baro kong sabay selang sakto idumudum nagganas diigdigos agay ayang iti sabon aglalungo iaradon ipababa ipangato o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka nagmayat tiyak-tigos no tay sabon tiigus-gusugos tay galis na nakalamlamuyot nagganas na iapros-apros aglalon no peke-pekel kadagiti mas maser agket kang akasla ag sugel ganas ti sabon na kamaymayan ikaten at gagatel o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka. Well, that's it. That's requested sabon. Napayati mabalin nga kansunan. Ayan. And we have another caller on the line. Hello, good afternoon. Apo, dati feedback na. So, pakiadayo lang po apo. Data radyo, data cellphone. Hello. Hello, okay na? Madayo, madi, feedback. Ang feedback lata, aguray ka nga ron, tain ng iba set, lagi volume na, mabiigla ang 1 minute. Taray ko. Maray awan, ang aling ka nagsitingan, tugtog yun. Okay, thank you. Good afternoon. Sino da ito? Editili niya? Oo, ni Lola Mila. Mila. Lola, Okay, hoy Lola. Manutawin ni Lolan. 76 ako. Kaesidig tala, nga Lola, nanay latan ka din. Nanay Mila, where is Nanay Mila from? From, dalag to Santiago ako. Ay, okay. Ano, maliw-liwaan, akong kadagiti patugtog yung nga Ilocano, nga amoyo. Ang tirakam ko, agtampo ako maminsan kanyayo. Aba, Ang nga nung day di Sabat ay Domingo nga nagtungtungog ako, puro English kang kantaon niyo. depende nga min, iti request. Ayan. But anyway, nagsbalikan sikat request. Ay, pagan, maamumilaki di. Kaya't ko mga mabukol niya kata, dahil kanta kay entrance yung music. Ana. Ayan na dyan entrance yung music, lumang lukat kay ti programa yung dahil ko mati kahit kumangag si bubukol, dahil ata kayo manan. Ay, introduction mila de jay idi pala ang mami kang kantaan actually recorded. Recorded ko na laro uray no hindi po nga na sa kabukol na kantanan. Awan, introduction lang and then actually iti in the middle of the song sa kami ag sa ukuma nga may hamilip-lipasan and then ag change kami ti music and that's it. Alam nga ron, request ko man po, June. Yes. Nada partner mo. John Mark. Ni John Mark. John Mark. Datay man kanta nga maipanggap kini ano na dyan lakayan na Uncle Berteng. Isa-isayang kat na lang ti panag-aadal na. Uncle Berteng. Uncle Berting dapat ti balay ti ama. Duwa de actually. Dahil Uncle Berting. Uncle Berting. Sorry, ma'am, di kayo ko nga manggag. Okay. Mapat gan nga rod. Auntie Mila and awan sa body nga kaya mga kablaawanan. Uray, dagiti ko makabats ko nga 1966 nagbe-birthday tata October. Go ahead. 1966. Go ahead. Kaya baka tinagandan ta talo na po nga men, baka no tagpauyo no tamalipatan. Sige. Thank you so much for calling, Auntie Mila. Okay, bye-bye. Request pa lang ni Auntie nga kato eh. Tagapagrangayan. Nanti Rosie, Uncle Berting. Parbaon no agriin,
apan nagugut iti kamutin, mangisaang sa agiwayway itinuangin. Nagagat niyang kalbarting, natari patu iti dingwan, bago itanan naskan atuladan. Awan kaniyan at panog, inaldaw lata sumalog, uray makasinit pa iti pudot. Nakarat kaglata, uray adda sa gubanit na, agpastulwang di pan nakainanana. Kasta niyang kalbarting, sala sumangpat no di maleman, tati kayat naroon ang ay panagbiyagen. Nunalpas tirada epan, agbirok manti panggadanan, alatiro ta dandanin panaga apiten. Ngemapay tanadiday, taabagam lalpay, idi na amwam iti presyo iti pakay. Ni Uncle Barting di pa'y umisang na pampagkit di nakiinuman, ngem ko na sumulit akintong next grabbing. Sa marono pa nagtatarong, raep kan sikak at mimaton, doble pa'y presyo beten di abonong. Awang pagkati danong regasyon, di gasolina iti paganom, ni Uncle Barting nang isaldan taltalong. Ket dinan san masakan, tadi makilan ti pamilyan, tatay baro nang agbasbasaket ng asawa. Nagragsak ti pakasar na, balse dito'y balse dita, ngem nalako nantay may sanga ektarya. Nyakarot! Hasta niyang kalbarting, sala sumangpet no ti maleman, anya narigat, ni madlaro mang ayen. Adang apuko ni Uncle Barting, isupayan nagpapagatasen, alatiro maglawalo makayan. At may sa amalang nakita ni Uncle Barting, nakatugaw kapkapena kamulang. Awanan iti mataron, inaamin ang alakon, awang peket king kwan at mang taripaton. Parang niyagriin, panagutin mo. Kaya, Uncle Barting, dagiti anak na, agraman apo ko na, nagraranada, anapan bisita. Dakkel nagpaliwan, dagiti anak na, iti kinagagat, imaladaken kuwana. At ang inhinyero, doktor ken abogada, ni Uncle Barting anyang atat obrana. Anyang ata! Kasta ni Uncle Barting, sala sumangpot no ti maleman, pindaen at anak na apasyanan. Nalako ng tigdagdagana, tapi nagpaadal na, ngemitan mansyon ng iti balay na. Sika ngay kaaruba, am-amom kat isuna, ni Uncle Barting tatangtay isuna. Aramidan nati amin, kadatay nga anak nga, agsubalitay kung mamatken kuwana. Agsubalitay kung mamatken kuwana. Ngaro, dito naglipasan na po, may katuwang apasat, agsubli kami for more request and dedication. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California.
Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
at Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian. Okay, we're back with our third set. Ayan, and at the time now, kadagitay awanti riluna, 1:09. Yan, it's 9 minutes past the hour of 1 in the afternoon, and you are still with Katropang June and Katropang John Mark. Dito lang apon numero 1 ng programa. Adda kami manon. Dito 104.9 XFM Tuguegarao. Ay, 104.9 XFM Santiago City and 95.7 XFM Tuguegarao City. De tama, tapos medyo maliplipatak. And like we have said to time, mabaling kayo na po nga tumawag for your special greetings. Ang tagajay ordinary yung greetings. Tagajay inal daw yung kapkablaawan. Kaya may dadya special, something like it's our 50th anniversary. Kita birthdays and napaya dadya special nga mabalin mo nga itawag kuma. Like for instance, sinagot na ka ni Lavidav mo. Yeah. Go ahead. The line is open now, 0905-808-1259. Okay, anak ko na dita. Yan, nilong guys ko naman, listening here in Santa Lucia, Ordoneta City, via YouTube Live Karuba. Parkas Manjay, Manok ni Tatang, thanks mga idol. And Diana Gonzalez, asudugan ti awid mi, talaga nga umay kamin to dita, ayan nyo. Tayman ayat ti balikbayan para kadagiti pada nga taga-abroad. Salamat ko na naman. And pagrit amin nga agbuy-buya kay nagdingdingga kita Sitio Mangas, Malalatan, Alcala, Cagayan. Ayan, malayos kami ay manaon, kuya. Request ko man dyan, malo-malo from Raymond Batarina. Dito XFM Franny Kagawawan. Yan, good Sunday mga sir, watching from Tuwao, Cagayan. Greet ko ni Pamilyak. Yan, Jamel, Jamses, Jam, Jaya, all family Kagawawan. Makapalito ya. Kagawawan. Salamat mga sir. Larry Saladino na yung bangal daw yo. Katropa mabalin nag-request si Siwit. Ngay sagot ko man kini ex-kapitan Lito Benedicto nga glutluto pangal daw na pan nag-reaper agkaryada dito Santa Maria Tiague. Salamat Katropa and Julian Navarro Lopez. Good afternoon Katropa. Salamat at pagkantayo ng favorite ko. Common Saba. Blessed Sunday po. Ano na? Yes. Okay nga, good afternoon to Kapsat Kathy Cabal and of course Kathy Cabal Salvador. Yan, and 13 others. And of course Kapsat Manang Lorely Baldoria. Okay, once again, nadito mo tawag to tayo. Go ahead with your call 0905-808-1259 and let me know da kita request you apo. Basta amo mi tirain mi. Okay. Ate manok ni Tatang baka kawitan natin ya. Mata. Manok ni Tatang at ti manok Tay kawitan ni Tatang. Berka kitan taman di YouTube. Minta ti manok ni Tatang. Wino di Spotify. Manok ni Tatang. Awan. Dito siguro YouTube ada. Manok ni Tatang. Manok ni San Pedro kunahan mo. Whatever. Kawitan ata. Kawitan. Tay kawitan ni Tatang ket nagaget agmalmalen takaruba agdaket amin nga upa kamat-kamaten na sarigsigan apagtubo tidudod na tay kawitan ni Tatang ket na unget kumarit-karit sumarasaritsi isu ti ari kawitan nga karuba
Manukan Texas, awan atrasan na. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, jay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, taraken na akawitan. Dakkel ti ulo kawitan ni tatang, adu di ako na kasla kan kobra. Agtara-taraok no mabigatan, riingan na ti sangka kaaruba. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, jay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, taraken na kawitan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, jay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, taraken na kawitan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, jay manok nan mabigatan. Piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablugen ni tatang, taraken na akawitan. Okay, that's it. Song called Kawitan nga sa bali mo ti inkwada entitled and Ayan. I am talking to the principal of St. Mary's University. He is trying to enlighten me with the attitude of the kids right, as of this generation. Sabali nga di panagriin ako na. Anyway, thank you so much sa po principal at the SMU High School Department, Sir Melencio Henese Bernardino Jr. Yan, talagang psychologically aduti ang muna. Yan, nagmet bagay iti marikrik na ti may isang ama ken kuha na ta. Amuna iti kasasaad na kiti ubing. Thank you so much. Ngarod, once again tumawag kayo po dito 0905-808-1259 para kita pangablaaw yo nga naidumduma. Aha. And dalabit na pa na ni John Mark. Then nasikaso na. And for the meantime, may isang sunata po, isagot mi, isagot ko, kunak na may sakpay lang. Dekada 70. Bimulalayang ayaw
Agpukaw-pukaw di agbayag, aglisi ka adaywan na, tapnon agtal na tuyrik na, ayat abim mo lalayaw, naulpit man ang lilaw, takas ka at patpataw, ket iyaw awan na kauray pa'y nuteng at aldaw. Maripay pirit ko'y naken, nga ikulbo nagtulaeng, gandat mo't mangirurumen, mangikulbo mangitulmen, ngem nukas pun numelaeng, puro seman jay bit-bituen, tatap ng mamati at adin tuket at bukas bimulalayaw nga aya. Marip-ripirip to'y naken, nga ikulbo nagtulaeng, gandat mo't mangirurumen, mangikulbo mangitulmen, ngem nukas pun numelaeng, puro seman jay bit-bituen, tatap ng mamati at adin tuket at bukas bimulalayaw nga ayat. Tatap ng mamati at adin tuket at bukas bimulalayaw nga ayat. Ayan, abo, the song called Bimulalayaw. Kadaanan nga sonata. Okay, awan pa yun John Mark. Dito yan. Ngayon, Nagkapuha mo. ito ko lang nga dyan reseta. Ayan. Di dala umay tunigan. Na makita mo, tika sa saata dito eh. Radyo na marwar. Ano ba Gate tatay. Ay, J-Gate. Handa si Brek ito yun again. Good afternoon to Boss Inso Rimas, Agbuy-buya. Ayan. Yan. Anyang nga tinaga ni Inso. Nagpepeso. Oy. I don't know. Inso lang din mo. Amom. Abali tinaga na nakigtutak. Di dinamag ko eh. Itinagan na nga put-put no ni Inso. Just in case kaya mo nga amuan. Kat agor ka. Biro ka ma. Tanay Inso. Ay. Christopher Randy Rimas. Apaw, nagwawa. Wen, kasla kita uni iti pupils ta tano pangkati eskwelahan ti kadel damagem dagiti ubeng ag eskwela tatati nagnagan da po nagatitidug. Christopher Randy. Yo. Ganas. Sikama, John Mark. Normal lang nagababa. Basi-basi lang nga letra. Ngam no tinaga mo kat Stan Smith, Sapatos mo, panuro mo. Aya, sapatos, naganti tao di dyan, actually. Sapatos nga yan ng Adidas yun. Yeah. Stan Smith. Si Stan Smith na sapatos. Okay, na. Ayan, Idol Great Commander dito ay Bulala, Kulong, Tuwaw is ni Selly, Riming, Teresa from Maria Ramos, Agyaman. Shoutout Idol, sarap siguro pulutan nyo kung naman ni David Washington na pa sinugin inom. Bien, Bangilan, shoutout Idol pa-request ng song na Alas 3 ti Parbangon. Salamat po. Okay, shoutout mga idol watching from Baguio City. Kung ano ni March A. Bautista kaya na kami nga mamit. Kuma, di Baguio pero ang lagi di hamimit na kontrol ti oras mita. Na oras kami pimano di hotel. Sorry, hantay nagsasarak. Sino ata? March A. Bautista. Taga ano? Taga Baguio City. Di ba? Nag-post sa kidding, we went to Baguio for a seminar.
nag-message sa niya oras kami pumanaw. Ang commit control ta adu kami ngamin DJ. One. Okay, so na DJ so nata nga request da. Aji pita tayo biag ti Hawaii, nagadutat tayo aja biag ti Hawaii. Biag ti Hawaii. Alas 3 ti parbangon, sika. Biag ti Hawaii. On your way. At ipay na ayat ti balikbayan mo di kamwa kaya. Narigat natuok biag ti Hawaii. Trabaho akan kanayon no kabagyan agsurat dumawat ibaga na kayat na agata agbangin ka rik na ka kabagyan sursuruem tiag trabaho ibusak sa kluten dakulak mo tapno rumang ay biyag mo di dalaan mo rigat ang trabaho di payenti man makukod di nabudo agraman pa'y Domingo rigrig at midna palalo dito'y haway kapsat ko di dalaan mo rigat ang trabaho di payenti man makukot di nabudo inaldaw agraman pa'y Domingo suyaab rigrig at midna palalo dito'y haway kapsat ko. Ayan, Diana Gonzalez Sokatan Milata di Sonata Munitikwa Paskwa sa Jebal Lasiw Taaw. Ayan, madikpen na dang gagawin nato ayat ti balikbayan Ayat ti balikbayan. Oo. Ano baka ti balikbayan? Box mo dito. Mandi ayat ti balikbayan ko na mo. Wala. Sigurado da Gio Chabate ng madikpen na dang gagatoy. Paskwa. Nadangat talaga. Dinggag to ang lang mampayatoy. Ate palang Pasko sa Jebal Lasiw Taaw. Maisagot mi. Madam Diana Gonzalez. Paskwa di puspuso no. Paskwa di balasiw. Balasiw Taaw. Para kadagitid abroad ko na Advance happy and a Merry Christmas to everyone. Adda para kinitatang kenanang Adda para ken kaken anatta Kasta tunggal Disyembre nga wanak den na mapunuwag kuma kinaawan ko dita Nabnukon kahuni ay
pinukel ti iliw kenrigat umnuntun nga tawagandat daytamet aginaldoyo kanya naliday di Paskuak ditoy awan ubing nga tumarayutoy awan misa de galio ken burluloy awan noche buena ken agkerkerol ngemaddat puso miti Paskuak no tumawag anak ken asawa kaslamet ten nadakang dita numangeg metti pamilya Numapilik lang daw panagbakasyon daytoyen tiyal daw ngintay agtitipon Pasko nga kompleto ti pamilya jak amuno kat nunto dayta ngemitagan anus tay payla Adda Pasko urayawan agdita tay kahon nga impatulog ko supadan niyo iti tawag intun Pasko naliday di Pasko ditoy awan ubing nga tumarayutoy awan misa ti galio ken burluloy awan noche buena ken agkerkerol ngemaddat puso miti Pasko no tumawag anak ken asawa kaslamet ten nadakang dita numangeg metti pamilya naliday di Pasko ditoy awan ubing nga tumarayutoy awan misa de galio ken burluloy awan noche buena ken agkerkerol ngemaddat puso miti Pasko no tumawag anak ken asawa kaslamet ten nadakang dita numangeg metti pamilya Okay, shout out ko na Ditoy from Ramon, San Miguel. Greet ko man ni nanay ko nga mga mangmangan Manzano family. Ayan, Victor Manzano tinag ko na. Nga datati third part of our program. Nagsubli kami for the fourth. Hang kayo nga puman panaw. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency
para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104. Well, agsubsubali na kiti pagayam yung katropang June. And katropang John Mar. Ditoy lang nga po, numero 1 nga programa. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City. Ken 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting! Da kita lawan ay kang pa nagjujuet. And Jawit. Adi kayam naik. Ako may adyan naik at kodejay. Duwa ti makin ko kwa. Sino? Di mo. Madi. Dalawa actually may-ari. Tapay ko na. Just do it ko na. Just do it. Just do it ko na. Just do it. Gaya mo na. Okay. Mali ko na wawat na. Ngarot, asali ka sa earlier. Imelda Tulio. Yan, nag-request. Sika. Kanya ka muna sino pa yung mesa. Sa dinuman ti ayan mo biyag ko, kaya't ko kumakan ka nga ipudno. Sika ka na yun ti
ipudno si kaakangayon di arapa ako kedi kanto mapuka dito'y lagip ko uray pa'y aglabas ni tawid ikariken ka asika sikalae di ka masursuro biyog ko alipate uray pa at dakto ijay tanem sa diluman ti ayan mo biyak ko kaya ko kumakin ka nga ipudno si kaakanayon arapaap ko kedi kanto mapuka dito'y lagip ko uray pa'y aglabas ni tawid ikariken ka asika sikalae di ka masursuro biyag ko alipate uray pa'y at dakto jay tanem uray pa'y aglabas ni tawid ikariken ka asika sikalae di ka masursuro biyag ko alipate uray pa'y at dakton ijay tanem uray pa'y at dakton ijay tanem Song called Sika as requested. And once again,
Sumala ti taga Bacnor West, Burgos. Agent Identity Hawaii siguro. Well, thank you so much, Kapsat. Kathy. Yan. Oh. Ay. Haan laang nga Hawaii. Iti ayan ti istorya na ti kasatatan. All over the world. Once nga nag-abroad ka, talaga nga they are expecting something. Nga nung nagawid ka, talaga dapat kumaadati pasarabong. Aha. That is the... ngayon, siyempre, sa bali tatan, no contractor ti Ditoy akit, sa bali lang ti... sa bali ti rangay ti biyag, okay? Aha, kasjay. So nga, abroad, iti kwarta tatan. Iti ka ti nagbalik ka nga politiko, contractor, ti kita. Ang abroad din. What else? Good afternoon, kada kita dua nga gwapo nga DJ ti XFM Sunday edition.Ag-request na kumanti count on you. Kuna nila kay ti Villasis, Santiago City. Avid listener you, Pedro Acoba, kini Maria Lacoba. God bless po mga sir. Aywan, nga di ko ato din. Nag-attend kini aji pa-birthday ni sir nga ko ngay. Sami Banggi. Yan. Okay. Pedro Acoba. Wan malagip ko ating anagan. Count on you mo lang ti request na ide. And good afternoon, matapo. Ti... nakita ta di restaurant tatay ano ti ko Food Panda, right? Food Panda. Di ka mo nagdengdengag. Yeah, I'm sure Na-deliver na to siguro na minsan ito yan. So nga day off yan sa XFM kung wala na. Okay, we have another color. Pedro Lebed. Ditoy? Hello? Ay, ni Fati Serrano. Fatima Serrano. Fatima, go ahead with your greetings. Kumusta dita Tuaw? Pwede pong bumate. Go ahead. Una po sa lahat, binabati ko po kayo ng magandang hapon. Ganun na din sa lahat ng mga nakikinig. And then sa mga tito at saka mga tita ko na lang. Lahat ng viewers na lang po ninyo, and especially na lang po kay JC Miguel. Pa-request po. Yes. Yung ano nga po, yung kanta Love Me With All of Your Heart. Kakantahin mo, kuya. Sige. Hanapin pa namin yung Thank you lyrics. po. Okay, thank you so much. And mamaya natin kakantahin sapagkat nauna tong Count on You na Twinkle request Barbell. ni... Yung Love Me With All of Your Heart. Made, baka ni ko de jay. Yoyoy. Made. Aba. Hello, Ma'am Patricia Fronda. Hello, Yes, Konana. good afternoon. Mark Bautista de jay. Oh. Okay, as requested. Advance happy anniversary to Ma'am Patricia. Doctora actually. When I think like the world's gone now, and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry this tear. On our own, we've been so far. We've sworn at the moon, and we've counted a million stars. My love, still true. Friends have come and gone. Some have left me alone, but I stared at these walls before, and they made me blue. All alone in my heart I know there's one thing in my life that still rings true. I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or when. No looking back.
to spend the rest of my days. Anywhere would do, long as he's close to you. Oh, oh. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or when. No looking back. Count on you every time. To ease my worried mind, and you'll forever be important to me, my miracle find. Now, oh now, I've traveled so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Now and forevermore, as the years roll by, I'm beginning to see that I can count on you. That was something from Tamis Xiao, song called Count on Ya. Nabay. Natagal kasi tiniti ko parang kailan lang Hindog. ang mga pangarap ko'y kay herap abutin. Kaslang kung saan nga masurutan dito nga kanta. Nabay, what's happening? Love me with all of your heart. Si ate mo Felicia ang kumakanta niyan. Mga na yung mga Doktora Patricia. Yeah, real. Ako kata, pero kita man na dyan, ta... With all of your heart. Yes. All I want. Kita ka man tiko ta. Chang, 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 chang. Our instant version ako nga awan practice Sabi ko na, Engelbert to eh. Okay, sample lang Love me with all of your heart. That's all I want. Wow. Love me with all of your heart. Or not, Or not at all. Just promise me this, that you give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you need me,
Love me with all of your heart as I love you. Just Don't give me your love for a moment. for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. Just promise me, dear, that you give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of my heart as I love you. Just give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of my heart. That's it. Yan. Song called Love Me. Ano ba eh? Pa-shoutout man ni Jerry. Nagi Jerry for boys. Meron ni Michael Solis. And pa-shoutout idol dito balay. Pero kasi man tayong Calberting. Halpas ng Calberting tayo. Okay, iti oras nga ro. Tapo ka arupa is... Alas 2:01. It's 2:01. So, agsubli kami with more dedications and requests. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706
or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw. Okay, accept sa po nagiti pagkayam yung and stay with you katurapang June and katurapang John Mark. Hindi lang nga po 104.9 XFM Santiago City can 95.7 XFM Tuguegarao City. Okay, ngarod, iti linya po kasi lukat manen for your live greetings. Live, talagang live day. Mga sabali iti alternative nga isauta. For your online greetings, for your personal greetings. Okay, ngarod, at tuyan na po, may isa kadagiti pagkayam tayo nga kanayon nga tumatawag. Hello? Yes, good afternoon. Long time no here, Sir John. Aman, okay nga rod. Kumablao kayo na manong, yan. Umuna ta amin, kablawa man, nagiti duwang napuner, kan malalaki nga announcer. Launay. XSM, Launay. labas na. Okay. Napuner, kan nataraki, malalaki na pa niya. What? Dan kasama nagiti gagayam, iti era, iti radyo, nagiti man lang na po, Sir John, kablawa, may siyan milibid, sa isang libid. Ini paring Camilo Estuco, dan ni Johnny Asuncion, iso dati dengdeng gamen Sir John, iso nga kanayon nga kunam nga kablawa ni Ditoy. So nga alangan mo't nga kablawak ni Gisan nga dengdengag. Nadaduma Sir John gamin ka, manmanawa ka, tumawag ka gamin ka, nadaduma ka, madigay agawat unay. Sir John,
Nuwada mo di mga alak mo di medyo agbay mo di programa ng Wada Duma at mo di talaga di sa tayo niya Sir Jo. Juan. Okay, madamag ko mga road. Keng ka, manong kuyang Pedro. Anya iti nagkaduan nyo kini Camilo. Taapay ta nasinggad nga gayam mo. Anya ti... Kumpare kami, kumparing buo kami di anak ko nga Buredo. Inanak pati kasar. Kasar, okay. Hamang anak ti Bunyag, awan. Kasar. Nakasingidan mi Sir Jo. Oh, okay. Nga nasaya at no kasta. Okay nga road. Adya lang nga road. Well, nag-revisa ka rin si Kanta Sir John. Okay. Si Kanta John and John Mark. Si Kanta Sisid Marino. Sisid Marino talaga mo ta. Para kini ako request ni kana Johnny Asuncion from San Juan. Okay nga rin. Okay. Thank you Sir John. Thank you. Kayan Kuyang Pedro Libed for calling. Ket kalikaguman na nga mga ganda. Tay kanayon na nga aramidan Sisid Marino. Minsan arabi anak night swimming kami. Dua kam tay nubyuk anak kapuy jay Saudi. Inikat ko pagan anay agraman braken pantik. Simbakay isuna itirakit ngayon tugot ni. Idikwan makalagip, bimatok ka nagpababa. Anyan ang nagmayat, tiyar aramiden na. Idikad lumungaw, ang iskot tagpugsa-pugsa. Kinunak kenkwana, o darling naglaing ka. Sisid Marino naglaing daytoy nobyo. Inuna na ti baba kalpasan na pangato. Naglaing nga ang langoy eksperto ta boyfriend ko. Dako ni susukat ti Sisid Marino. Si Manen, Arabi inulit mit nag-night swimming. Imo na anak pakleb kalpasan na ket nagdakamit laeng. Ito nagmet isuna naglugar itirakit. Kasta helicopter tinak inarami. Sisid Marino naglaing daytoy nobyo. Inuna na ti baba kalpasan na ang pangato. Naglaing nga ang langoy eksperto tay boyfriend ko. Diya ko ni suksukat ti Sisid Camilo. bayatin na panagsakay, itirakit ngayon tugot mi. Ngumato, apo nga ba, agdaldalo yun daytoy bagi. Idikwan, madlaw ko, limok neng at palawak. Pimutok, gaya men, itirakit anak sa kaya. Sisid Marino naglaing daytoy nobyo. Inuna na ti baba kalpasan na ang pangato. Naglaing nga ang langoy eksperto tay boyfriend ko. Diya ko ni susukat ti Sisid Marino. Sisid Marino naglaing daytoy nobyo. Inuna na ti baba kalpasan na ang pangato. Naglaing nga ang langoy eksperto tay boyfriend ko. Diya ko isusukat ti
letra unay. Diako ni susukat, ni Sisit Pedro Liben. Okay, shoutout man na po. Hinilakay ko madamag buy-buya. Kaya nagdengdengeg kada kayo idol. Watching from Japan, Hiroshima. Cheryl Silva, tinagan na. Wow, mapilitan kami man nga kumansyon iti Japanese song no kasta. Wana. Okay, Manong June, pabati man kini Papa in heaven, iti 4th death anniversary. Yan, ni Papa Ezekiel Dumlao Ludokisan Interbigat, October 6. Okay, miss you, Papa ko na ni Balong, ni ading Balong ko na mo dan. Julius Ludokisan and Kasi kinantaan tabi data. Ay, maday sa bala. Bale. And so, ni iti kinantanda iti ni Gi tatang na Amando. Right. Attorney Amando Lulakisan. Anyway, tatak lang nga mo nga dumlaw kayam ti middle initial na ni Tatang Ezekiel. Yan. So, iso dito tinang nangubon mo tan siguro kadagi dumlaw itan na purok uno di jayin ti naman nalipatak basta dumlaw ito ni Albert kita dumlaw. Sebastian? Yeah. Okay. Kapin ano whatever basta iso siguro ti nagkapagyanan dan kada kiti dumlaw Siguro. So happy death anniversary kengka sabi Fourth. mo ta yeah. Garod, nati sagop mo nga Japanese song kini Cheryl Silva. Yan, watching from Japan, Hiroshima. One Hiroshima. Burkana ano yati nasa nga Tang 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 tang. Enka. Okay, let's give them an enka. Tang 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 tang. Here's a piece from Teresa Teng. A song called Naniwa Bushidayo. Ano te hello te Japan hello. Moshi. Moshi ano ne? Teraim berada. Nameto iwarente senang unda Kakao dakarete senekin nata
mashita ate wakarete akirame mashita shita non zakene tsugamare agara oreta nazakino etadeshiro naniwa abushidai onnano onnano Oy. Para ko sa iyo. Ayan, and good afternoon po. Pa-request nga po ako ng song na Di Kan Tumalipatan. Thank you po. It's Novi Saldo of PPDO. Ayan. Biglang switch tayo sa Ilocano. Ilocano. From Japanese to... Ilocano. Shoutout man Manong John, jay taga Aurora nga kanain nga madaldala ng tibagyo. Ano naman ni Darlito Serna. Di kan tumalipatan. Malagip ko ati, talo te kada ka. Mamang pulis nga. Tumalipatan. Di kantong malipatan kung ato'y puso uray awan kato'y din na di tunggal araw uray pa'y nutawin iti naglabasan di munto kunain amalipatan ka ingat tong paltanin kanayang Adda kanya impay dulin mo nga ayak gain paay mo apagbiyaga uray no may sa aktupayen analamis abangkay di munto kunain amalipatan ka ingat tong paltanin malipatan kung ato'y puso oray awan kato'y dalag di tunggal daw oray pa'y nutawenen iti naglabasen di unto kunaen amalipatan ka ingat tong paltanen kanayang Adda kanya timpay dulin mo nga ayan nain paay mo apagbiyaga uray nubay sa aktupayen analangis abangkay di munto kunaen amalipatan ka ingat kong paldanen di munto kunaen amalipatan ka ingat tong paldanen Apa nga ito, di mo mairugi. Basta pating nga mo, ala talaga yan.
Tatapos ko nagtugtog yan. Okay, anong araw? Tomorrow no. Yan, good day karabag. Request naman ti top of the world. Shout out amin nga taga Cebu. It's me, Norma Bermudez. And alright, sir, avid listener nga taga Cebu. Una talaga nga demanding. One of the most demanding dito nga Ay, wait, sir. Wait ko na. Urayek ko na. So nga, nambasabol nga kanta nga dagos. Anyway, that's how we love Manang Norma. Yan. Yan, former kapitana. Iti Barangay Cebu. Apa nang ito napasamak pa bimabaso na what happened? Kaya ba nalpas ti term ng sama ni asawa na din. Tapos kit na deaths pa na yun. tayo. Dead on arrival pa nila kainan. So one na. But anyway. Ano man apelyido na dyan kanahin takan kantaan niya pwede. San Isidro. HT apelyido na. Basta niya gapo abroad no kan sa ide. Madi Siman tang agasawa. And then nagka-cancer sa Dilakay na natay sa. Diyan mo. Nasa. Well, Dawagam ni Madam Pamo muna siguro. yes. Baka mamu majay kapsat Norma. Why nanti Norma Bermudez. Hair. Awan ako malagi ipon. Hernandez. Hermano. Yeah. Oh, pugpugto mo ta. Hernandez actually apelyido na eh. Hernandez. Okay. As requested, here is Top of the World by Karen S. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it should rain. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Ngaron nagsubli kami para iti mauding nga paset iti programa may kalapasan ti sumag mamano palagip. Adda kami Manen, dito'y 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. Okay, welcome
back po. Dito'y mauding paset iti programa. Da kami manon. Dito'y 104.9 XFM Santiago City ken 95.7 XFM Tuguegarao City. And maragsahan kami po. Tayong natatagat kita kakadota dito YouTube, Facebook mi nga personal and Facebook iti XFM ay nga adalat tita tao na nga agman antabay. Sabali pa itagajay agap abang di radyo na. Thank you so much apo iti ayatyo kada kami. Yan ngarod. Para iti maudi nga pangablaayo kurkata birukak. Kita maudi. Ito'y Facebook actually awanan makita ko ni Elmi Bautista kuno na sumala amin nga taga-assessor's office iti Ramon. Ayan. And Avelina Flores Bartolome. Good PM sa inyong dalawa. Request kumanda. Faithfully. And Kabsat Cathy Cabal Salvador. Ayan. Sumali ti amin nga taga-Bacnor West. Burgos. And Lavsky Fernandez. Pasyatot po mga idol taga-Banwar sa mga barangay officials headed by our barangay captain Alex Tangonan. Sa lahat ng mga employees ng Banuar, Cabarrugis, Quirino, especially sa pamilya ko, family Tolentino, sa anak ko na sila CJ at Gian. Pakabait kayo palagi mga anak. Love na love ko kayo. At ang asawa ko na si Jing Tolentino. Pakabait ka din asawa ko from Carol of Hong Kong. Sikan natin ko ay ayat na. Yan. Thanks po kuya sa song. Kuna na ni anong song yun? Hindi ko alam. Oo, hindi naman siya nag-request. So, that's it. Yan. Hindi lang Avel highway run ka no. Huh? What do you work at your radio? What is it? I'll talk to you later on, Dr. Patricia Padua Fronda. Yan. Okay. Yan, good afternoon po mga sir. Pa-shoutout po kay Riza May from Charlie. Request Yellow Rose. Nalpas na tayo ni Yellow Rose. Yan. Michael Leal. Na yung pagkamal mga idol. Para kasi Jai kanta nga Saan Aba To? To'y Pusok by Francis Tubera. Bye. Aji langan. Nakamot ton. Aji ka no highway run ko na nili ng Avel. Tirae mong Highway basit. Highway run. Oray no guted laeng. Okay. For ni ng Avel. Nga akala ni April. Birthday niya ngayon. Nagsapa nga. Nag-greetings. Di dyan. Okay. Actually, kaya ninong ako dito Pedro El Gueco. Ating ang kanta. One of his favorite. Di kagdamag no apay? Kapaya. Siyempre, ito palayo na pit puli. Pit quick. Highway run into the midnight sun. Wheels go round and round, you're on my mind. Restless hearts sleep alone tonight. Sending out my love along the wire. They say that the road is no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. And love and the music, man, ain't always what it's supposed to be. Oh, girl, you stand by me. I'm forever yours, faithfully. Circus life under the beat.
and being apart ain't easy on this love affair. Two strangers learn to fall in love again. I'll get the joy of rediscovering you. Oh, girl, you stand by me. I'm forever yours, faithful. Pasayaw ako dahil Sayaw lang sa uban, ikaw ay gusto ko. nganong akong naanamayuban. Magsayaw gayud ta dahil Di lagi ko kaywa ako'y gusto. irog-irog, O sa hirog, irog-irog ikaw nga radyo tayo. Pahalong akyut ta dahil halok lang sa uban, ikaw may gusto ko. nganong akong naanamayuban. Pahalong akyut ta dahil Di lagi ko kaywa ako'y gusto. irog-irog, O sa hirog, hirog-hirog itang nga radyo tayo. Kanindot kahani mong mosayaw dahil mura ka og hanglulukay dahil kanimo lagi ko'y gusto. Kay ka ng imong sinayawan kinaraan. kanindot kahani mong mosayaw dahil mura ka og hanglulukay dahil Kanimo lagi ko'y gusto. Ay ka ng imong sinayawan kinunsehan. pasayaw ka dahil Sayaw lang sa uban, ikaw may gusto ko. nganong akong naanamayuban. Magsayaw gayud ta dahil Di lagi ko kaywa ako'y gusto. irog-irog, O sa hirog, hirog-hirog kitang nga radyo tayo. irog-irog, Sibog-sibog, hirog-hirog kitang nga radyo jutay o irog-irog, Sibog-sibog, hirog-hirog kitang nga radyo tayo. okay nga ro ako, dagiti ba nga mga blaw-balaw, kamanti kong tawan. Awanan ti, mabasa nga maud-ode. Ang Really? galing mo, Mark. Thank you po, ma'am, from Nailita. Munara siguro to eh. Awanan ti mabasa dito yan. Dito nga Facebook mo. Facebook. Kitaan ta, medyo naingpis, itagbibuyan. Okay, walo na lang inan. Live. Okay. Labski Fernandez, nabasa mo yan? Yes, pasyata. Ano ba? From Barangay Officials. Ay, wan. Boss, Hong Kong ko na kaya. okay, wala na.
Okay, no, dapat abot din na mismo akit isend yung tatan ulit, i-comment yung ulit, may kantikong daway. Nag-comment gayam ni Manang Elmi Bautista niyo. So Wow. malamin nga taga Assessor's Office ko na. Anati kantantam tatay. Siguro the top of the world. Okay. Do you have anything Nakata. to say? Ti makansyon nga ka. Ati tatay ti first nga request actually pero hantang nga na pagan. So nga kantan ti tatay, sino man da jay nag-chat kada kami, akit paraking kada ito And this one also goes out to Kabsata. Auntie Nilda. Nilda de Leon. Yan. Kahit ako'y iwan ng aking barkada, tanging ikaw lang ang laging matitira. Kau lamang ang laging aliw sa buhay ko. Pag nariyan kay wala ng kalungkutan ko. Kahit anong tamlay ng aking katawan, lumalakas kapag ika'y nasilayan. Kau lamang ang gamot sa mga sakit ko. Pag nariyan kay pawi ng sakit ng ulo. Tanging ikaw kahit kailan ang aking kaligayahan. Ikaw ang tangi kong yaman, ang aking tanging number one. Kahit anong bigat ng aking problema, mawawala na to pag nakasama ka. Laging ikaw lang ang nakakatulong ko. Kapag ang buhay ko'y laging nagugulo, tanging ikaw kahit kailan ang aking kaligayahan. Ikaw ang tangi kong yaman, ang aking tanging number one. Nagbaliw ang tipanawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senen pati lang ken ugali jakon na matarasanen awanin ni Ilocanon nga ang pamuki di panawin. Ayawan na hindi narumpi anong umisem na pagbingi at ay balasang anadamili kalisan tupay sang tumakuti. Ayawanin din kami sana tabagbaketen tadititeng nagitin neneng nagpukauda ginuyuda. Ayawanin ti marisala intarayda ananusan minti bagbaket tanu bumalsay ay napiket. Nagbaliw ang tipanawin ni baby ken ni neneng sa balin
Anong umisip mapagbingi at ay balasang anadamili kalaysan tupay sang tumakuti. Ay awanan in kamisala tababaketen tadititing nagiting neneng nagpukauda ginuyod ay awanan ti maisala intarayda ananusan minti bakbaket tanubong malse ay napigket. Ay awanan in kamisala tababaketen tadititing nagiting neneng nagpukauda ginuyod ay awanan ti maisala tarayda at nanusan minti bakbaket tanubong malsay ay napigket. Ay awanan in kamisala tababaketen tadititing nagiting neneng nagpukauda inuyod ay awanan ti maisala. I don't want it big diamonds and ruby too, but now that I have you, I'd rather have you. I want it on my charm with everything new. And now that I have them, I'd rather have you. The kisses from your lips was sweeter than wine. The love that you gave me was something so fine. I'd give up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. I'd give up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. Yeah, thank you so much, Apo. Itid mi nga rin ti mauding nga sunata. And once again, agyaman kami, Apo. Ti panangkadwayo kada kami. Itilas o ditalong oras. And see you again next week. The same time, 12 to 3 in the afternoon. Dito lang, Apo, numero 1 programa. Adda kami Manen. Dito yung 104.9 XFM Santiago. Can 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting! Yahoo! Let's borrow in the marketplace. Molly used to sing with the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this if she takes him by the hand. Oblati, oblata, life goes on. La, 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 how the life goes on. Oblati, oblata, life goes on. La, 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 how the life goes on. Desmond takes a trolley to the jeweler's store, buys a 20-carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oblati, oblata, life goes on. La, 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 how the life goes on. Oblati, oblata, life goes on. La, 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 how the life goes on. In a couple of years, they've been built a
Oblati, oblata, life goes on. How the life goes on. Oblati, oblata, life goes on. How the life goes on. In a couple of years, they can build a home, sweet home. With a couple of kids running in the year of Desmond and Molly Jones. Hey, happy ever after in the marketplace. Molly lets the children lend a hand. Desmond stays at home and does a pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oblati, oblata, life goes on. How the life goes on. Oblati, oblata, life goes on. How the life goes on. And if you want some fun, take Oblati, oblata. Bye-bye.